be batwal ajo duju duak ma otike winyo watin ke amiro jollo panelists magitie ken panelists ke watie Lady Grace and ke Big Rose watie ke me Christian Diara Paul Kilama Yeah. ke watie ke Omega Fred Ngomukwe and Dr. Caesar Chai Abidor Yubman mira wachini yubne beberu tek to 12 pm leba chuli ma watero gonyo kele lok man me kita pin lok kene nok to 12 chuwe ko tin mo be yenyo lep to 12 so watie igene kum bigiwa Fred Ngomukwe ni en kone gwamnyo konyo mo kile chuli ikum kita mira wa gonyo te lok mo bien yubatin one way laro lo kum neno kira lo ngo ma tiga time a lo ngo ma tiga time campaign akai waje dong ne lo dong tere dong pol to twal ma dong anna mira a chuen bot Fred ka we eno ya lo ken ma be we wan yan kira lo ngo ma wan tin wa do ye ni Fred don Yes, ana poyo twala poyo dano dichu poyo panelist magitie tien watika neno pen lock ma piera tek twal pien mana ye pen lock ma wero wan machala chuli walunga ni achuli wan machalo dano walunga ni dano doctor tika lori lokum alora mi pen ikit mi kot icheng alora mi pen man ichawa ni oguru kum wilo odichu ka yini neno botwa e Uganda ichabet mukaro en mapurutu meni waberu ki kakama duong mapero me kot maduong ukeli ya yela ikine oberi kasese mawabas muti udano upororepi ikine oberi kisoro ma lobo madit ma no beru wachi got o molchu umuyo ma wa morro ka petwero karo wadano petwero karo ikine yung kudiere mi Uganda uno neno wa office madit mi immigration koru uponge ye pien Lake Victoria umpong mao bino mai wateo mai kienatie office madit mi immigration pero eno ni bene putika mete ka yini neno ikunyao mi lobo man ichawa ni dano tika rinyo kika mukene pian pen tika mochoko pi donc katin waneno lo kuma loga me pen malupe ki kiti makot tika chwe kede kidong cheng bene rien kede kelu an kamiyo lokman ni wan machala chuli ono watiki gum tutwal pien ka yini neno i record wana chula ye wano pot madip loyo i Uganda koni dano wajo ne kisoro kono pengijo pen ero wan ka yini neno pero micheng mabino ya chuli pol kare bino pedwe dekeken kina mi duma para rio duma chel duma rio duma dek tum duma dek no wano tino ki kot meno chwe bene kirika bede ni kina ngobo eto pe ngobo mano kelu to pacham ngobo mano miyo kero kicham midon dak dano tiyu tich ma meggi wan bene machalo achuli watiki ngome pitie ki chere maduong tutwal pitie ki lung maduong tutwal pitie ki pi mano o kep tutwale kien pen la bole ka yini chero bot jirani wailao yini no lobo palao gitiki pi maduong swam
manu en kut eguni kerro kin penyogo eto wano pe ki menu donc gimma yelu wan ya chuli ena yeni tingom kamu kene ma got nem chalo timalo tutwal ma wego pol kare ka korro chue ni anario adek pinye mocho la bole yatiak kainen korro chue piny moji ka chien rien ni anario adek piny tuo manu ngomwe baro ka yini chere kumalo mi achuli i area mi kitgum area mi lamo area mi agago tutwale i agago kama ana oye tie kare mo makai nen kod duong dano teri bibie pien i ot weng mochogo dano dong yinyo kamo ile mai kina ti bie ena ki mogo maji wiye wek dano gubet ki kero mi nongo gena chama dong en biru pa kot man maduong en matin wan watika dong yo durni uguru lobo mountain wa na bole Kenya i Kenya wan weng watie ki ngech ni pong papi okelo to maduong pong papi obalo gai maduong pong papi obalo cham maduong atiki chilmo mak la wora chwalo ira iporra nyugi kama pi ubiro luoga nyugi mano dong tie manem chalo tabira chiela rio e kenno do tekio koro bino luoga nyugi go wenki porro ero wan bene wi wabe oponi bot wakan wano tigi pego ilego ni kay nen kot tiga chue maduong tutwal ilego tie kama pi maaki River Nile binu ngweju karwata ki pi maaki iyo nyama ka binu rwate ma ki pi maaki yaswa now pi eguni ka gen go rwate chigi dugu duong nyo dugu dit madong keru mi kama pi mole ye dugu tiri tutwal ma wego ping pong wogo makay nen pul kare korti maduong kuman chuk ilegu nyodano ma ilegu gen gideno champion ilegu pongo kwichi ma wa uri weng no tie ogo ipi je machara no tie ogo ipi o wego lo timbi achar bekar malach uberu kanongo pego ikumalo mi Uganda pien ka gen gubino kuno giteru je machara i boda mi Sudan tek inen korobinu maduong chipi upong gen ruenyo pol jeme egoni duchu now man don kelo an iman nilu diero magen gineno lok kuma loga me pin malupe ki lok mi kot lok mi jamu lok mi ching gen office gi madit mi Uganda okero offices maduong ikine igulu wano beru ki kama wan kara chama wano don no waluni weather forecast tiyo pima ki Bank of Uganda ing'er Unifat kama no giteru litieno ka gen gineno jemi mukene ma kitiyo kere mipimu yamo mipimu dit pa port mipimu jemi maduong ento chicho ene ana chera limo kaberu man ano kaberu eni tie kaberu make wego ni yap omiyo it an luoro ni ki wego pingo o wego ana goyo sim kila dira chel ma ena ye oberu wura chuli ene chane ti manager oberu Kampala ti office ma Kampala o wajo ni omera amiro moko ne ni kenyu pe katich ento wano kobo goy ba dege pien ba dege miro ni kare duchu wano bet kamiyo it ginik lok mi aloga mi pin wer deko bet ki kero mi tu don wano kelu machine mo kene maduong manien magitiga tich kere ba dege makonyo wa mineno kitima pentie kere wego wa miyo lok ki jom mi deke wer gen gu bet ki kero mi tu la bon ayela mo ki ken
ana penyo en ni en area enuni bene konyo litiero magien gitika nongo puny wek guchiet ka kwane iye eno gamoni eyo gien gi puyo wi schools ki university kama gien gi chwalo litiero kare duchu ka timo kwan mamegi ka timo kwet mamegi malupe ki aloga mi piny nyo wego gien gi bedo ki ngej matut ilokum ka bedo murumuwa ka waneno lokum cheng lokum kot ki lokum yamo en beno dok matut o wajo ni pol kare dano pitero lok magien gi kati kede machalo gien mapiere tek ka yini cherro 11 mid district yini bino offices tie maduong ikine watiki office maneno lokum bua ki kabedo murumuwa watiki office maneno lokum pu watiki office maneno lokum wetland nyodago kipi watiki offices maduong matiyo tich mapat mapol kare gien gi kupe ka achiel wek tich mameki obed tich mamiyo ento kare duchu information magien gi chwalo gak i notice board kama ki kere ye church wek dano kwan dano nge ero yini noni notice board my district lakin gang pitiki kero mi bino karoto church my iye jwi dong man tie machalo kogo borle tieno wa magien ki choyo gi mi tiyo tich ni wagibu unu tiyo tich ni tiyo kelo kome wacheru unu ka tiyo tich makelo aloga ikabedo mawano tiye pien katim joma malo gien gi miyo in lo pien ngedwe adek weng gien gi kati ki bik mamegi ikiti matiyo be rien kere kiti makorro bi chwe kere ki yamo bi ki kwene dok kwene en niglok enuni uno be en offices eguni gubet ki kero meeting une duoko ne board lukin gang weko kony lukin gang ikit mi yupegi ka gien gineno lok mi porro ki kiti be ki do kere gang ento man nem chalo tie machalo goro ni lutij magamente gien choyo gi ka tiyo tich pigi miro miyo chawa gi mitiyo tich mamiyo ama logo man kiungon ichabit mo karo ni ana bedo ka winyo radio mega kare makitika lok e gin ma mega luoni lobo palupu lago sim mo goyo sim kun penyu ngat matika loke ni itamo ni kuringo mawano twero petro ne kum karni mana loga mi piny po bi yelowa gamola piny mano u yelo ento moderator o goyo sim i office madit mati Kampala kun penyu lokuma loga mi piny ni kare mawano tik iye enimono kot mala kwere mawano tika bikone ni ubichwe unatamo no ni be pino o level eno ni pien ngat enino tiki kero mi choneni malupe ki kupe ma ana kupe kilo diro maginena loga mi piny gieno miyo report kitman weko lukin gang bene iberu ki kero ki ngej matut ikum ngoma gien beotin dong ena loga mi piny man ma wantin watiga loga yeni kilu itwa po manyem ikiti ma wan be wado kere ko wa mi pu ki ko wa kit mi ko ikin gang donc ka kilu nini wane ya chuli wange ya tini ti yen mo kene ka chako turu idok oro menu dong la nyot ni kot tiga biro ka chako chwe ti winyo mo kene tie ka chako tu ti a chuli dong wajo ni kot dong tika dugo
ento ena loga me piny eni pitie kamiyo kare makere ki winyo egoni mi kwo oweko ti winyo mukene macha mukene wundu diru no ng'eyo pigi ichane ka iluwo nye ya chuli dong pege pien aloga mi piny okwanyo gi odiru gi ochien onyogwok bene utoko dong weko biko ne beru te yen mukene ma uno wan machala chuli no be wabet ki kero mi chui kume ni ichawa ni kado pok tika turo no dong kot tika bino miri mu karu laju balo buwa maki bale ya chuli yen mukene be dong pege ichane wadong ki yen matojo mapetweru beru wakikeru mi turo pien tika mukene maki ton yen ki lwer go weng matojo ena ye putti ka don donc pemiyo keru ki an ki in mi gure kum yen matojo mi neno tour ne pien no be pibe obi turu meru gaps ma wano tikere donc jimmi man dichu malo diero gen gineno ikip mi aloga mi piny kelu antin ka wacho neni mira walok nero mamekwa ikum kitima wakonyo kere lutino wa umegi wa kilo nyoro wa magiti kingam ni ngej mawano no meta ni wadwok chien wegin gubet kikero mingeyo ne bene pien kapi wati mu menu chi nupe wakonyo gin menu machil bario ka ubire kit mi peto kodi ngej mukene manyien udonyo pien kay nene ni ching tek tutwal tikuri mukene tie makimiyo tam ni be ki pet mukene ki wajo ne pigi pet kay nen kot duong tutwal chaluman tikuri mukene tie ka ini tika petu ne kiti mabe ini pokere kine spacing be uloke pien kay nen ini pero gi makine chok tutwal ci porre luko ci kori menu penyak la bolle muranga kenen ini pero kin muranga ma chok tutwal ki kot matika chue maduong eni muranga enuni obe luko obe beru porre ki ken nyige obe beru nok la bolle mu kene pool kenen ini pero pool manu kine chok tutwal pulu bi don ni jou chalulum pul menu bene pe nyak tutwal now en kuri diero en kuri ngej en ma wano tika nongo ne matina noga mi pin tika kelo nene be okonywa mi telowa mi nyoto yo mati ikiti mabe wano kwo kere ena loga eni bene be okonywa tutwal ikitwa migeru ana miro miyo la bol machoka ngera igulu kan duong maki geru i wetland geru maki geru kakama dagu ti ieni ke duong pakot en no balle kena yobe bino pien ka luho bino joma origi tie chok ki kulu gen gubi ruenyo origi joma gen gutiyu chok tutwal ki kulu gubi ruenyo jimi magien gutiyu eto madong chwero i an loyo ena yeni ka ini bi geru ini tiyo plan mamegi iteru i district nyo city kama ini bi rwate ki the district engineer nyo city engineer en neno plan mamegi en be approving plan mamegi kuno approving kama in be yobe ye ot mamegi ini chere chako geru chiron ke chako poyo wini itika geru kakama dago eni chwero idano pien no ini ruenyo lim maduong lim mauno be ini ti kede miti yugin mokene ikerroho idok tich migeru mamegi eto ti geto geru mamegi kama tie area majo minema wajo ni geru be uberiye
ere no district engineer ni city engineer wa approving plan ma megi mi keto ne kenyo dwe maroma rio ang'ech wano bedo ke lweny gudo kanyo kamala tien la cho mo ma en ake law ma nyiewo kelo en tiyo bot jomi oil energy nem chale ruom mamaro ene kara mu kara ng'ech obi wilo ng'om matie inget Sinabel supermarket ng'om madong dok idokulu kun dok unifat uchero uyele ukatiki plan ni yupo petrol station kenyo wandong wapo ma en ukelo dano kitika yupo petrol station ukelo dano diwo ukelo security guards ma mege jone guchero gukwenyo bu gutiyo tanks madon mi onyomo guchibe bu wan jomo kene wanone eninam chalo pigin maber wachako dongo dur mi luongo luwotwa wachero wa confronting en kun watiro ireni kama iri tie kayupi ie petrol station ni pupore pienti wetland lok eno ni pubero lok mayot pien ukelo stakeholders maduong uruone wabero kika choke office pa RCC ka choke yoni ichana ka gipenya tumining anfut pangeyo kiro tumkere eto ke jogo en yopo petrol station enoni kono ke jogo matwal kono ke choro tokwa wan furukero itwa futingom wa in ke chere neno buma eno kwenyo mukere ye tangsi ibino pi tika tuleki ye manyuri ni ketu tang kenyu unopopore meru bere miyo gor ki ot manu donke yubo chon makiluoni Sinabel miyo gore kumot enoni mapat ki miyo gore kumot enoni en notika neko dago mao no be ukonywa machalo city migulu mikweyo piny kama jimi mukene mabejo be okwoi iye machalo jimi makwoi pi yen mukene mabe odong wego mi idwa yamo mabe en miro ni neko kuntena enuni kwago jang peje kama pi machere kulu madiot mi pejo chake ki iye inge unifat donc jimi mabalo kaberu murumu wakumenuni dugu tikpa wan duju wan ma wa no moje wan ma wa koi iye dugu tikpa wan pian kadong ki geru do ngotin i kaberu machalo dago kumenu chidong no pemiyo la nyut mabe wano kok bene to twale kum jomi nema wawajo ni wunu beru wunu ka wot en fud wa kwero fud nino panema the World Wetland Day wano fud wa kwera jone gen gu woro gu kero kiri ikamage wajo ni menu area mabe pike yel pien menu area mapiti ye oberu dago edo ma inget Sinabel jone piku kero tien loke manjur ni nyogwok gen no gitigi kupe ba man ana peka kore kumgi man anda timeka dongo do duro ya yumni ika choke ero ni kipenju gina pen man ma ana tiga kate kerne gen gu doge ye gu wajo ni chamo kene joma miyo yitgi ngech pege miyo yitgi ngech bu pore udo gen pege twero miyo go ahead kila dirty miketu petrol station kenyo pi mero ki wo pian ka yiri neno gin mauti me e mwaga mukaroni e kirami du ma bongwen du ma para chel yo Kampala kama ki luoni kafu ti be o mi luoro ki dano kafu maka wano tika ngwe waneno ti matut wa piny pi neno wa piny pi upong wa wilam ichawa ni en rach papong papi wego yo mi kafu yo ne pebe yo tie mu ropel pien pi ubiro ko e wilam unego lamo pi ka ko e wilam nego lam nego wa bridge tin wano tie ka kore kum karuma
ma ang'eyo ni neno dwe apar wi aboro no officially kilor karuma ichawa ni fun moro kama tieno fun ng'wejo kun ging'olo kikumu moro kama doa yerong tika ng'wej kipa piano tiyo te madit karuma ichawa ni timarach dit pa pi madong tika binu ka ini neno kiti pi mi karuma tika tulle kere beberu mi luoro kidano aloga mi piny eni pe paro kono yini dago onyo yin la cho kono yini lony nyo yin la chan korte ni ka ubinu wan weng wa jodo chengi be ka ubinu goyo wan weng fudwe maroma chiel ariyo ang'ech i Sudan kilor wa school piene ni lieru tek mali tieno petwero beri orkwan man duju weng tika binu pi aloga mi piny man fut wang ma chiel ma wano tika winjo ni school kitika lor ne pi lieru wan gulu be wa ni nem taro dak wan nem taro ki bi lor wa school offices aweng pien lieru ni beru binu jayo wa pero emuni ugudu wa Kenya ichani schools tie Kenya makiloro pien aluga ugeo dano mingolo yo litieno petwero chere school donka wan wa yupe milwen ikuma loga man ma chiel be kon wa yina loga ni dong tie obi konyo wan miloko tam ma megwa kineru ma megwa ikiti be wan ko kere kiti be wan tiye kere tich ma megwa obi konyo lupu mineno awe mabe kichak kere peto kori pien system mone machon ni full ki pero we duma deke do bi loke la bole ka kor tucho yit we duma chen inda kay bi kur duma deke pien kire duma bit mo gono ko tika ruwenyu chele chawane wano no report ki borlo diero ni kot mubero ka chwe madit eni obi mete mi o chochok kitum dwe mabich ki chien bi bino chien bi rien kenen ni maro ti mada ci in ge pedo fulli tum dwe madek eni no obi ngoko no full no be pino tour mario manyor ni mero ta ko dichu donc weko chawa mokene mete ni wa kiru wa neru munu kitima science and technology tika kello it wa ngej manyen ma weko wa ngeyu kere aloga me piny ka wa ribu wunu ki meg wa mone mi kin gang mi turu pa pok gini mi tuk pa winyo gi koko pa winyo gini ka wa ribu jimi mena rio ka chiel chi obi konyo wa bi yupe mineno kiti ma watwero approaching kere aloga en me pinyene Mario tie kuri mukene madong nem talo miro wan wadire wunu manok kiye ichawa ni be wachiru wunu kapieto wunu kuri mapiri tutwal iporo cheko gochon la bule kalo diro wajo ni koro bichwe pedwe adek mateka dida ento dako birienyo pedwe ario atamani la kuma be po bichero kapieta nyugi maridwe abichel ka chek obichero kapieta nyugi macheko within dwe adek obichero kapieta muchile macheko ikira midwe adek wekare mano cheng tika bino matek arienyi nodong kare me kayo kaju kiporo ni kot dong ngoga nyugina noda nyugi tekio chi dong cheng dong bino tuoyo da nyugina weko tuo mabe eto ka nyugina obichako tu ngok ikire mi dwe mi abichel mano cheng tek chino ana ya biberu la koko manyuri ni ana loga ero ni be wano ye wunu e karma corona bino leb maniero bino bil logo ni new normal en new normal eni do bino en ya loga me pin kawa ye chi wa woro kere chu bi konyo wa gimu kene ma mete ni wano chiru wunu kaneno ne ena ye kia loga me pinyi mono wano twero gwoko jimma chama ni ning
lok mi food security actually chano chago style moma gi puru cham ke kayu cham chi ki charro go weng ma ke tayon gutia neo diri no tie ka burke ji ode diri no pe ki keru minongu gina chama en tiente mone ma eno char kunu be charri wil mala piny ka dokere chuk ka wilone I wil mala mal donc tiente eruni po be konyo en pien tiento be dugu nok mano pe wilo mabuk ma konyo en way kare mano be achulu chiet ka peto kori achulu be chiero ka denu kori unyo ka wilo na wila pien mukaye mwaga mukaroni ucharo go weng so kiti wano tamo kere kiti wano tiyu kere mir wano logo wunu mindset ma mekwa ikuma loga me penyene donc loka mukene madong mario ma gitki ma aneno ni pierre ni wanena ye wachogo wunu mako wunu ching were kakibitiyu teach kiti teach mano dire wego lukien gang wego wan uwa koke ye na bulle ti ere amukene makai nene ni koro chwe maduong kiri na wajo piny luko manjur ere amakumeno gwana pepeta ye kayini pero gwana be topo kay poro pien by default tek piny luk kitabe te gwana ene konye pe topo chamo keno luanga yiru bi poyu wini gin mukwok tie ki piny e chere poro de winyi wo no do luanga ke kena ye jolo in manjur ni substitute be obetie gin manoko maleyo ko gwana eno ni be obetie kod maduong be to twal ki anyogi kod maduong be to twal ki muchele obiteru wakaneno neno makumenu ka wek wacheru wunu kaneno kiti ma wano gwogo wunu kede jimmi donc eni bene kelu ane lokni kadon wano uwe kare me kayo ne wabitime ninin ananeno Gulu University gen go yubu gen magiluoni solar dryer ikare mu karangej uno Dr. Bill Kiza ayeloyo no gitwoy wa muyemme wunu nge ya chuli kamo yemo chako chek muyemme lanye makonye bepe Gulu University chako twoyo muyemme guchako twoyo nanasi guchako twoyo nyanya guchako twoyo jimmy ma uno kitamo no nepeke twoyo en nge mikelu solar dryer ni mero ki kel ubin wa bot lukien gang bot luku we kayen tika kayo kajune ikare manu kot tie solar dryer be okony en mitwoyo en kuri nenio nyo kajune nio ikire michawa manok piana neno solar dryer kat twoyo nyik jemmi chalo kono anyogi gi muranga gi muchele gini kayini kere solar dryer pechawa dek no kuri ino nyik jemme yon timutwo so chero ka promoting jimmy mugo chalo yupo solar dryer makun begi tiyo ki material local uberu gina chel mamiro wano neno yak wakonyi wunu kere kidano ipony kidano wek gubet ki keru enoni kidong yupo peru kamano kitwero gwoko iye jimmy pierre tek uberu gumaraj ni dero mauno achuli gen ge woro dano pe donye yatani this time kay tigi dere kin gang ibi no wiye way dokulu lugi choje may yo weng pien achuli dong pigi woro dero ni tino magitika don pidong di ngeyu wa dero not moy kano be donye iye obe kwanyo jimi ni odiju manyuri wabi chero kayupo kama no du gola timatek ot matek mano gwogo jimi egoni wek ulo security ne obetie mabe kidong ma giki kainen do dero gen go mi lok money wana chuli pul karwa marwa a jone kikori begene be petiyu kon wa beru wunu kon ki yeyu ikume pien ara beru kaneno ne dong pe magario
big duju weng magien gi kat kere ite program me weather forecast tika biena da manyuri ka dong tidong ka biena da tidong be wa jolo du gin ma megwa ni wa penyu gi kare duchu ka en ngo magien gu wajo ni wa chwalo dugu chien bor lukin gang we wa beru unu gi kero mi yupe iyo mamiu ti wa bi beru gi kero mi doro paju kun walwenyu ilok mi aluka kun walwenyu ilok mi ching kun walwenyu ilok mi kech ti wadong machala chuli mano watima bub ikare duchu ana po yestwal itier wa lok man no ma be ma da ta mo dong wa ma tika wi ne be dong ti ka kala ngo do ngo ma wa ti do ye ni yes amir bir bot palones ti ngar mo ma mir gamuloke Paul yo wa per gamuloke you're muted. You're muted. Paul, you're muted. Paul is dropped. Yeah, oh, that's better. Yeah. Yeah. Okay. Continue. We seem to have lost Paul already. Again? Oh yeah. Okay. You it's all right. Continue. Can hear you. Oh, okay. Yeah. Fred ngomkwe utiro Gemini ne okikore weng with specific to gonna lokme global warming climate change malubu Uganda specifically ki area kama peroti ye kidma kitika neno ne jumati on the ground kuno Uganda kineno kede Tamani was very detailed and very educative. Me wan wange gina ngo matika time Uganda kidma lokman me aloha me climate weather tika time kere ilobu Uganda gine eno chaka pia ni kidma nge kere uchaka scientist madon ilobu Europe ki America ene kuberka studying Gemini and weng mengeyu ni lobu tika medde heat temperature me wi lobu tika medde mot buja ko pimune pimwama chon mo karo chon maro mia chel ben kulu meneno kitma temperature tika medde kede en konkelu ni global warming kala chen dok gulo ni mir ki wachi climate change ente ya dani global warming ene tika kare pen petika dok pin temperature petika dok tika meda ento gen muni no pe meda ki global warming pen gena lukel perone en no perol magarion kere no mo perol mo ma degerion kere no jema pol insecticides jema ki kere agriculture ki no weng ucha ko balu lobo donc kin enuri lo bal madon ene Western Europe America ki kom la chendo por ko joni il Chinese bene yitiba tek nyingi pebe lo me global warming en mawan tiene ci don bal ene bal mo ake lo ma woko chero ci kumberi tika noro lo me Africa ene mirwano bet ki scientist ma mewa meneno lo ni kit ma wan pero dokkere ikum
Jim Matika Timei Low Mamewa. At the higher level, kama UN level, ki international level, tie Jimmy Makitika Timo meetings, Makitika Timo pool plans, Makitika Timone, kono fossil fuel, kono ngogi, kono coal, Gimer Joko Pedong Tikere, me heating. Coal Polepe wa Tikere Africa. I think South Africa, we need to take coal. And Europe, ki America, ki China, and some parts of Asia, the TUK call no put matter. Guinea enemy, a level madit, a global level, meno UN ki international organization ma Paul, energy dealing kere. And to kid ma Fredo kere specific to Uganda. I know no kere ma bear mother. No gina chill ma tie, gamente ma kumbe di tieni. Petika ketu tek me neno ni climate change matika temeni pe affecting one right la bolle tieni tong yat na ke berka tong ne donc tong specifically to toile e actually inuni nyur chol chwin makitimo ka kitika temena ka miringe ni inuni bene pe obi konyo pe obi affecting actually again ka yeri ma actually ki general o ki tonge o ngeni climate and polo ni pol ma wanu tiri warebu achel ilobu ma ngetwa bene weng will be affected you know so peki tamni o meno very simplistic way mena no Gemini ka waton ya re actually go loba chile bi do desert meno la kuli nyewa ma te primitive mada gini ini peto to make it in ni piani Yamun anyone what sharing when Karaduju my area and Yenuni will be affected. Actually can will be affected. Kiragen Tamunon. Ginachel Mametadon reforestation, Chaco Petro Yeri, may replacing Yeri Mukanamati Magaton Virone. Tidong Bana Miro Wakilu Dero Machalo Jome agriculture, Jome forestry, Pero and Matieni. Gumini watam wakati gitampa jomo kwana deron mind my ecology me gwako yari ki buwa ki ngo me wilobo ramni kitma fredo tiyo lok me polo atamani pa tuwaru gana pero tuwaru me reki lok mukane ka panelist mukane tiki tam mukane ane tika wajina ni ma Fred wajoni utia uloko ni wang pole atamani na rokani no meke Poi to al Paul la gamma in gamo okay I'm glad menen on again omega tie ba drop Christian you know go ahead, come, well, look, this issue of climate change. Look at that. Jim Bala dong, Jim do Bala Maswala dong. A more woman wang down, that a more dama getting and wang. And my appear a full grade, the till they were locked, my dog. Here, the kitty tear of it. I'm going to show a book, you copy a book, and then look at book. The down wang, because when you look at him. I'm probably long my don't be under no better, and I be wide away, and to young Macaberca from a young do by the logo, or by the land structure, because the land structure, by the don't pay. Tell a young man one more thing, one more chair no gang of people, which were aki, the near town, good. Okay, oh, Kado, oh, now, today, Tammany called Goma don't talk, and young men now ni. One moment, mature, Titung, take a year common tung la cham. She taking now born in la Tian Kong, why you become a light old lord to the jungle who are owning one window went down for and born it. Man don't let think I'm more here, born don't pet.
Girma don pe deng don ke ting wa mi deng wala ta a ke gulu da ta be pe ngi ko tu wa na ko tu wa ko girma kon tu as o ya be yeri mu ma yanga don o lam gi o yuelo gi ni weng don gi pe ni gi ya mo fo gi ma yanga ta mi ten gulu ni weng don gi pe ti don en lo ka to mo yen en no a pe ti pa be mer mo ko tu wa kita ga Fred wajo kere la dir Paul bo wajo kere recommendation gini piato yeri ene madong mabe piato yeri ti ber belo ka ber ya lo madong afoi total Poi to al Christian wa da poi wi apien pan kar man rio mon pa min a chira beri yo ngao a beri yo ngao en no wange ni do yo ngao ka de yo en yen ni no ni en de I don't know if you can share them. Don't be the one any yen, the purpose of yen any obedience. Kika lemon like a windbreaks. We all got a yam, my tech kodo. Kado being yen dog. Yen, boo yamo. And I've been in Karma. Well, no, Banana for your pit. Yamu biru butu we are pano you we are twako eto ot achien ot jokon yam po you piano no tie inge muyeme muyemo ge yam o we po you ene do but no but it you you know ye matal ye here okay, I'm here to be about me. I think we can make it in the Kaka de dakta ana poe un weng ba poe dan tujuma tiga nena wa o poe la poe wa ba be ko berti kino kan tiga mi wa poe ma be ada jim ma wan po nge wa tiga nge ne jalo am ma mi gu ene ka do o ko we da ko ka ko ti nga gi dong tiek le lo ya ba a winyo mere o doni ira ento lo ke be to twan dong poe ma ke tiga wa ti mi yar kita dong yen ki ton weng ko bedi donc cái piết mà nhìn này chỉ cái đó cái piro đó cái wow chỉ wow tịt đó đẹp piên ta là chỉ là chỉ cao đẹp ngã mà nụ tìm một gì mình nhiều có về cái wow không wow đúng pe này chỉ đang có nhiều mà này nhiều có chỉ mạch mưa khâu chẳng biết là đào chậu cắm cái wow piên wow cái mình ngã đến nhiều cái mi phun cũng ròng piên yang bên mà quan thu tiền cái what này yen en ma boxe en ma nen ti en ma nen muni ke to pero ke de kan yak bene me ko padang pien kwanyo tu bogo ma radio o boxe kwanyo ya ma ko ri kwanyo we pe ma ko kom dano chi ka dong wan ke wa pe yen ki ton wen I pero bene dok wao chi dok te ko mier ke chi tuero ki to fred wa chi yo ma le lokum en look any near gin office gi gunen ni gi ker tuer gi ker chiek bot jo ma gi tiga peto yen gi ki wet go pet yen muram jo mono ker ma peto yen bua pier tek to twal bua yat igam bua ko ñu jim ma pol bua ko ñu wale ma wan go ni le bere bua ma be ina ci lok pa Fred lokati wan foi wunyu gen ma ini tim du Fred me de ki fonye wa me de ki konye wa bene jeme ne duong ma pu miete me aloka ki do le en dar ma gtia wunyu fon ki tar pa luo umiero bene ku lobi ngeni ni organization en me tar pa luo ti ka mi konye ma be to twan kadi gina impe ngeyo kai bini be do mot I wunyu do ni irti wa ginu nyokar ku man no pe angeyo ti la tin ki wunyu pon ki badero ale wun jo tiga wunyu wa wen wun ki kenyo la tin ma mir pon nyu dan ma mir ngeje mati melobo wun ngo ma ki tiga lo ne tar pa lo kerti kari gange tiga baleo kom be lo be tiri yo ma pe wunyu ne miet lo ke don wen lo ma pe ko nyu dan lo da ke kem wo lo me ko nyu pa yo
fuon mu ram ke rapret ga lokke wani po mi luo twin dano ci an lok mo pol pe dakta puere da giro ka kanba poi wudo twa a foi de twal mego a foi no main foi main mi bena Lady Grace Poi dakta poi fre poi che poi bene dar viewers wa makoni gwa ge be ka winyo magu kero data ge oro mi winyo ngo lok ma ini lok ma wengo ma be gima ana mere ke kero wene wane miero wa konye ngunu kenwa giwane na machel kape wan ka no wan wa tiki office ber pe ke tiyu ke ko no lo tiano payo en pe ke no mo konyo gam kino wane wa tika ne ko gam ki anene tiji mu keno mier ke chap fonyu tiano no pere ne lo tiano ne maro jimi be pa jimi ka ki nyote ge ka ki ponyo lo tiano kiet mi pe gwako gang kita ki neno winyo ko neno ngo ki timu jimi eni ne wen weda ginyang gene da gi ponyo lo tiano gen ki ka eni loke environment ki chako ki bolu tiano ki chako ki school di gene gi biru gang ne ya mama ko kuman lo tiano eni lo ponyo ke jimi na nyan ki eni gen gi ponyo mabe ki mier ki nen kiri no ne ki gang kiri bo en office paruor bier no go ben en tich mi neno jimi kiti eni ni utime wan eni gang wa pengare yo be biro be time wa na mier da wane wa be yubo gang wa kanu ku ni ngare mo yo biro tim pago be tim pe ka yini neno lo mu kene witimu jimi gi loka climate change ni un ko nen man na yam ko pi mwa amia che kot mo mu twe Dubai o wa tin wa dire jimi pi di mor kam ken puti pi di ma nya pio ti me kot Saudi bere kor twe ki pe ma ber wa ti taw ma an ko ma ki twala taw ni fake adi lete nga taw ni ni pero mo ko pero mo twe ki ti en baro ti me New climate thing a loga me yamo ni tie ping tika loke piano timne so dar mer kita yin ber tiki luor ni pi matika mo obi mo bene kape wano kwa so mier wane ye wanen ni wa yubu gamma pe ngate mo ke ere punya mier ki pun mer dar mo wer dar unyang ni wuri yo ti wuri yo piero ya yat ki ke muno e mio pere so ene an lok ma aro pia ni covering loko ni weng ma pulo ni weng ba gina araro me den ki ta funyo routine school loka gwako ka ber murumwa murumu gen pi teket pi ne ka kwa wa eno apoyo for the to Lady Grace for look for my enemy bena atamu unu ko ni pare we lobo wengi tiga rwate we ti lok en lok in tira lok ma tiga tinne kede tien nung kiniang ni pe nur lo ba chile ken tiga nur lo weng kida lok pa pano ni zo waju kombedi Pero mo por Kenya, pero mo por Dubai, kero akot ma tiga chue maraji i Saudi Arabia. Yeah. Kidong bene kay nero tung Arctic area the Arctic ice is melting. Bien cow melting dodo swollen water inero. Jimmy tiga teme we will wing. Kidong the idea ni we love it interconnected. Amir mi la nyura chien ni ye chuli yang mawan don kala piru chake la piru miende ik majini ye chim we ko cheto wa chimo we la piru no cheto chi ben la piru a eto la piru no cheto kwene la piru ni perwen la piru no cheto vede che no quiero donyo i Atlantic Ocean and the Atlantic Ocean minde kunu inero to be UIP o do chula mo chara nyo gong nyo
Dominica, Puerto Rico, Sierra Dong on your view on the year, we island. And I don't want to we know hurricane. Hurricane, don't you from island money. How can it be? Whichever way America, don't you tell Florida again? Mula Piro, Manu Chaki, Mube Gang Bottom, what was he when we talk about Cherry? We hear and to call Bota. Made the kid meeting all now. Now, okay, way America. You know, we love more. I want to be on your name. We love here, what he connect. In my team, come on in, German. You know, I do look at you between the 12 look afraid. And look, thing. Oh, yeah, look, my tech 12. You're a chill man, what you name. Give them near one name. And in this day and age, what you call a fair society, that's one angle. We should integrate with the environment. We should integrate with the environment. Fair society, integrating with the environment. Can you get in mirror technology but here. You don't afraid of okay to look my technical. Look no where the station there take my dava. And a poem for the young pan lady. A bit of secretary, me geographical society. A bit of treasurer. You know, and tell president, can you begin them all? I'm going up and what we're doing. You know, Anna Turk about depositing Kennedy office by headmaster. You know, headmaster paying on the Kennedy in the American team king on. Yeah, no, I don't want to be geographical society. I mean, well, we can a park and then ole. Yeah, she don't part of geographical society know what you mean, weather station. Nano kita gini, the piru, yamu we the kede, when nano yamu to I get when nano kita no temperature take it. More no what you were asking. Tell get your head, Palutino part. Yeah. Don't just cut the story so short. Karma, headmaster nano, enthusiasm one. Headmaster funded the whole trip, mentioned the park, funded the whole trip, which cost far more, giving the old school back. But he wanted to support the determination we had. Yeah. You know, Adam, when you know, long where the station paid attack. In fact, it would be good count of get a story where the station one material opposite the bank. If there are two weather stations in Guru, that really would be enough. And technology be attacked. Technology be used. On the issue of technology, in Kilo, no man, why need Guru University company get developing solar dryer, and solar dryer. Yeah, solar dryer, and yogi Moranga, Hili Gimichele, it's your Mukene. Ana Jolu Tamam 12 p.m. Mana Jolu. Ben Canada, and Gulu University, and Bena, Chile, who cut a knee, Nicham Matica Coffee, he got to away from Dano, some Matica Coco, and he got moldy, well, moldy, actually wake walk, yeah. And then the aflatoxin. Yes, yeah, that's right. Fungus monomacaluoni and aspergillus flavors produces aflatoxin. Aflatoxin again, the jam wool between you. The way not move it must be worse than that. In the long run, liver cancer. You know where. The tech modernity, they really should progress this technology. We're coming to war my bear. And that's really very important. Okay? A long line of technology. What here appears to be an organization that you want to ask me developing a technology of what you call a solar stove. Then, look, money match any tech they are can but then come on the train you look more. Come on more one that's calling get to yen on a bed do you made they are not paying dear to
the forecast is really, at the moment, the global warming, or the Earth is 1 degree warmer than it was. But getting warmer than it might hit 1.5. Now hitting 1.5, it will be really chaos. So we have got to do our part, And well, I got technology here, machala chola solar stove. We have put down Kimaka, produce carbon, which contribute to global warming. Yeah. I know Chawa, Chero, Machero. Amir Dog is here about William based on the fact that the team with Jimmy to sustain, to protect and sustain life. That wisdom is tested in Pierre Morana. Pierre, a cat bene a chulutini. Pede Pierre, Kiran, credible, I come example. I go Pierre Morana, a cat of wing to Petit Mohobadong with that make chamo, is defeating the purpose of the idea of sustaining and protecting life. Then that is the primary purpose. We are chum, kiribit yam, ichamo, ituoyo, iguaro, weri, cham mono betie kone. Atiak on you to a year, men you to one muyeme. Atiak muyeme. Nigar nya ya chulu konyo watu twal le kar ma kej no tiga biyo kanye eno ni doxe buñoro dox ti mo fe buñu ko la yak go dox nya da yak gina wax ki lo ni la yak sa ni piel kar ma ki juru no a chulu way ma ni kid yara ngoni ene ni do dox so actually to perro you to adapt and transform any actually oh la yata en konyo dox la yara ni atiak men wayat la yar ni do mo toy ne dox mo ter dox kuri kay i bang la yar mo pol kay toy dox ko ni dox la ter. Those are adaptations which are important and to complete them. Our biggest challenge, and then you give me an carbon without very well down the channel. Yeah. Now, Chadon, Doctor, maybe can we get a chill? Yes, okay. Don't. Yes, ti pero mo ache lana ti nena ya chole kan ena ye pero metalo court nen mano tieno ene court mo no beautiful gudu kan ero piene ni ti le tieno wa magen gi kerumiel kinamu ichi ader gen ti gilu tal court magen gi kelo ci gi jogo tek court mo ke kan matiga bienu la bul enuni tiga dugo duongo gulu bien katin shoti ba peje kire kono kote no dong ditini kote po bichwe tin de covenant tiki lu night kire ka dong kote ditini kote po bichwe kote eni cheru kwene ana tamane ene be bikelo pere ya churi pen ya mone da robe kono ko ma ko robe ruenyo ko kong pe kare malaj kong pe kiniga moni en ki tiko talle ko watiki jomo kene madongi talo korea chuli gi chim goyo me chim ci way area en mi chuk madip en mago oli rosar ni watiki yopo amiro kot korbe chwe gike Christchurch oli kot po chwe ye kuri jo en be ndam taro mer ko ndak kon ki nen lo kom gi mabe pien gidiga kele wa pero then kawan be wa wilo from country mukene like Singapore katiki chik ma wajo ni mwaka ki pero yat ali gena million piera ngwen for 40 million trees every year in Singapore o wege chani Singapore yen tiyo ka weng yen konyo tutwali kit mi konyo pi wego mol mabe kit mi gwoko pi
ikit mi lor pi luet yen pera tek tuan so kenen wano balo gyo wano bi balo pio wano weko kare dugu ker tuan ki ngom mi dugu luz pi mi mochogo pin mi pongo piano wano gena wano wane go yeno ero lor mo ne portal court ni mem talo kiriwa UK ka wono tege yo mo ni mati yogi chime mem talo ne ka ki goyere chim wono to ero bero ki yubu la bon court so ko joye mer on nan do ke mabe ko ana po ero twal o foi lo que lo me ta do apena po ni pe Tie kan gara loki tie. Dama kuai. Kadam lo kamanak ba kenya. Andak lokal pat sama da kuno peda ngi ni tiyo matek den kra la dir pedo walen. Peda na peda ngi enta ngi. Yang tiyo ki pona American we mo kinga din do pa. Ana pa ngi ni da kwa level money and ma freda wali ku be. Na mi me lo kamana mi confirming lo man Lady Grace walen. Mana tika lo ni da mi wan mo piro yan yedi anda na ta kuma mi wan ye kari kai tiki gangi ma tedi in te beta or jom amia go pet yan yo ecology joma no forestry ene go pet yan mero go no tika pet me level mala mal in na tu mal mi jak pet ne ki gangi be pet yeti medical kata dakta wine gay mi yema kwani wa du ton di peke go ko power house bo ti ava ko wa jam wen kata ni ngani so yeah ma dan wen mi go pet yan so ano ni da ma le ko wa ni dok ma ti kita go he kita do free the wa je megen I'm not free the wa je megen me kin gang am ba bi wa je megen me nen cha me bible the young thing Noah and Carpa Noah car ba well we live on kipi and put it down well to any kind Bible to one what is the second up down machon when you pay and to ba kipan and pay bi balo we love dong kita iti mo kay Carpa Noah ni the local one down you will be balo to love wa valo karo gana morning and ma Daniel kilok me Daniel ni akar Daniel en pabi balu lubu en nen ku beti kita pi dong tika weng dong apa na bu ber per en dana yimi ku tika balu lubu ki katemgi dak be dana yimi abu yu kama ki ti peda bi mer ma dum to tra akiro kuma ko yeah. Okay, Lady Grace, can you read for us the comments now? Ekdong terway ekdong. Comment en boga nero Fred miro gam tika Fred we ka ni kwan we ka gam mo itwer be kwano ci ana gamo ko na okay mana we any akibot Rosemary Harold. Good evening, brother Harold Rosemary, picking you live from Entebbe. Thank you, the show. Pangeo ngate ene, katika ngare mo kanyo tika wachi ke ngar mo magwak tika nan show ke kapitiana. What a foil. Yeah. Yeah. Ini uba Kene Hamad, what a nice program. Wapoyo pi Luikara. Wonderful you joining us. En Aquano. En Aquano. They found down. Aquano. Yeah. En YP Electronics Company Limited, what is no voice, face red floppy eyes. Kormantika YP 201 man matika timeni. Korea. I'm not by with it up here. 201 man it
Jang. Red eyes. Wag on a red eye ne. Okay. Red eyes. Kero kin penyo kan. Oh no. Yeah. Tika duju yang ko ai ni ani tu pa sogas man ku veti ke cher tan gulu kenyo cher kama ke cher la boludo pom ke jama an bale ki jama an soga land ya mando sidam ko Liti ano kwano dugo wiyo kituo ni ngoy kin peyot. no So down ke your lo ko ma ke kaido ke jam so infection we mi down wa ke pian kobo. Yeah. ko ba Nang dong dak tai mi no white Sonia don't get watching live from Essex YouTube to all. Sonia Pui Amor. Thank you, Sonia. Any mama, thank you. Ngate nye jana ne ogweta paje ne amoro wundu yu panelist apo afraid to twal pe ilok ma ero o ya o ma be ma da an alego afraid ni joy Look, duju church. mir lock and it do you e joy ma chalo book atie kan ne no ki Denmark opo ya. Fred, do you want to come back on that? Yes, an apoyo total Omera ma en choyo kiden makuru ka lupukowa Jimmy man diju atika temo ketogi I church where I anyim wabi dok kuno waloge iye pien man timo kene ma wano kilo machalo pero ma wano tika neno ne donc ka wano lwenye kompero eni Pierre bene technique kara gi kara wadok chien walok ene kum gina chiel man walok kara mo kara ngej mi roto dak neno ka loga tiyo chi menu ana jolo tam megi ki neno megi ana be metegi keto na church apoyo total Apoyo total Fred, yeah. Okay. Anima kebe dong Luo community. Actually, I'm watching live from Umor district. I'm a teacher at Chrysalis. Umor. We are sensitizing the local community and also moving in the primary schools to teach people about climate change. And you know, so kayo le meron linking and kitan makiten because there is something mamir rolling out in districts where mati yakanan kang dong no any mag opo dar weng opo comment pa dar pien konyo wa bene konyo dar mo kene bene opo Tamo man no ya gike me program team apoyo total Fred no pue lo mayan yaro que foi pano de studio gamma uno gamo no que ma per total okay donc wa gike lega wa lego Christine tin kay no e taw motel way lega do All right. Afoy uno weng. Afoy down weng da afoy be Fred Mikelo program man. Pini amatini don't want legal la church. Ni da ko afoy la church pian da machal Fred kelo walo. Da machal doctor da machal Paul la dit Paul klama keto walo and one weng wa fonye. Kelo kani wa legal la church ni ikonywa where en joma gi ngelo compare yedi joma gi ngelo kum focus weather focus ni guti mater mi konyo wilo mo tiye tien wilo mo tiye ni pi do mer mai ne o legi la twe ni jap wangwa wa non ko manien nying Yesu Kristo rotwa amen Lady Grace Ramlor program no